Guderneca hune parezname asroke gele Kurt Abdullah Öcalan ya bina ve parasına gele ki koji dadgeha mafya mirovan a Avrupa ere nivisandı bu gudari bikin. Bi derketina Çîna burjwaziyê ev mezîna mezin têk çû. Ev Çîn hem jaliyê hêza îqtidarê ve û hem jî jaliyê hêza mîtîngeriyê ve wer xwedî hejmekî mezin e ku civak nikare rabike. Ji bo mîtîngerî û îqtidara xwe bimeşîne, hewce dibîne ku hemû civakê bikarbîne. Lewra Marksîzmê bi awayekî mafdar, ew weke Çîna dawî ya mîtînger û xwedî îqtidar îlan kiribû. Ji bo ew weke Çîn pêş bikeve, divê timî civakê belav bike. Ji lewra diviya bû di serî de exlaqê ku civak pê hatibû hûnandin û pê dihat parastin ji bivînî ve têk bibira. Bi gotineke din diviya bû perdeya heyayê biçiranda. Exlaqê ku di bingehê wî de hissa azadî û wekeviya civaka xwezayî heye, heta neyê çirandin û avêtin civaka kapitalîst pêk nayê. Marx di manîfestoya komünîzmê de bi awayekî balkêş vê rastiyê û hatîne ziman. Burjwaziyê çi bermahiyên berê hebûn, hemû maliştin têk birin. Bêguman ev nirxandineke rast bû. Evkiryara burjwaziyê çalakiyeke şorijger nebû. Berova jî çalakiyeke hilweşîner û li dijî civakê bû. Eger tevgerekê civak xistibe asta ku nikare bi xwe biparêze, ew tevger nabe şorijger. Bibe dibe tevgereke li dijî mirovatiyê. Hêza mîtîngerî û îqtidarê ya di destê burjwaziyê de nexweşiya kanserê ye, daweriviye sînga civakê. Ji bo mirov têkiliya nexweşiya kanserê, AIDSê û her wekî din nexweşiyên belav dibin, bi kansera civakê re tespît bike, hewce nîne mirov bibe zanyar. Hobbes di şert û mercên derketina kapîtalîzmê de wexta hewcebûna bi îqtidarê yanî dewletê re rava dike wiha dibêje. Ji bo pêş were girtin, mirov nebin kurmê hevdû. Em vê tespîtê berova jî qebûl bikin rast e. Kapîtalîzm ji bo îqtidara xwe damezîne mirov dike kurmê mirov. Di rastiya modernîzmê de mirov ne tenê bûne kurmê hevdû, bûne kurmê hemû xwezayî. Yên li pê qezenca herî zêde û berhevkirinê baz didin û li hêza îqtidarê ya çavsor dike bibin xwedî, gelo ev Çînê ji bo bikaranînê di nav xweza û civakê de wê çi bihêle û çi neke. Eger em têgînên kar, ket, parvekirin, emperyalîzm û şer ku herî zêde Marksîzmê analîz kirine, di vê çarçoveyê de rola wan adinav kapîtalîzmê de fêm bikin, wê bikêr û hînker be. Di pirtûkên pîroz de behsê kirin ku wê bi nêzîkbûna mahşerê re deccalê were. Ev bi wêj bi rastiya vê Çînê re gelekî li hev dike. Ti sîstema civakî ya serdest di vê astê de li dijî hîmên bingehîn ên civakê û li hawirdora xwe ya xweza nebûye xwediyê êrîşê û nebûye hêza xirakirinê. Rastiya Çîna burjwaziyê ji netewiyetê çûye netewparêziya nijadperest û faşîzmê. Ji xwesteka serdestbûna li xwezayê ber bi felaketa ekolojîk ve çûye. Bi hêrseke mezin a kar ber bi betaliyeke berfireh ketiye û giştiye wê qonaxê ku îdî wê xwe bi xwe bixwe. Her roja derbas dibe taybetiyên xwe yên cewherî wenda dike. Di şoreşa li hemberî wê proleterya nake, ew bi xwe dike. Ev dema nûya civakî dide nîşan ku wê ev rastiya Çînî dewam neke û eger ji hev de bikeve, wê karibe li ser hîmên xwe şûnû ve ava bibe. Ji ber ku me parêznameya xwe di çarçoya tezê de destnîşan kiriye, di wê pozisyonê de nîne pêvajoya kapîtalîzmê sîstemên beriya xwe çawa tev li xwe kirin, çawa bû dewlet, çawa elm û huner bi îqtidarê ve girêda, çawa bû emperyalîst, çawa bêmezîn pêşket, çawa şer kir û hê gelek pêvajoyên din bigire dest û li qelemê bide. Her yek ji wan mijar û pêvajoyên ji bo pirtûkekê dabaşin ya girîng em li ser mantiqê wan rawestin.
ام تعریفا خو یا لسر چینه دکارن هید آستین جدا دوام بکن. جبر کو کاری بو سوسیالیزم رئال جهده بخینه تفگرن رزگاریا نتوی او دولت وان بخه هزا خو یا یدک او بکار آینه و یا سوسیال دموکراتان فونکسیونه که گرینگه. دیسا ج تکنولوژی او زانستی حتی جواکا مرو جمجارا هری بیکر به هجماران جخوره کار کر. کاری بو چالاکیان سپور و هنری داستا نارکوتیکه ده بکار بینه. پرولتریا و روشنبیر نوی جدجبریا خو درخست او کرکر جبو کار لبر بگرن. لسرناو پیروزبونه چه هبو همو پوش کرن. او روی خوش او گش دنیا رنسانسی که روی کی سار روبوتان. او مهارت و راستین چینانو یا سردسته. کاپیتالیزم لرنگ اقتدار نوبون زده کرن و سازیبونه که کوراوا کرد. لشونه اقتدارا به کس و حتیه گریدان، اقتدارا کس پارتی و حتی جواک به حتیه گریدان کر سیستم. کرکو اقتدار خویا نکه، یعنی اقتدار کر راستیه که مجرد. دویه که ده ایدولوژی پولیتیکا و اکونومی خودی فونکسیونه که مزنن. به نتو پارزیا جتگینا نتو زده کریه، همون نتو دایه باور کرن که اقتدار آهر کسیه. یا راستین تجار اقتدار نابه یا نتو. ده هر دمیده او لهر جهی کومن اتنیک خاندان او بشه هندکایی ی نتوان خودی راستین اقتدارینه. لی سیستم که ولتی آفراندن هر فرد حتی بندست هری جر نچار با آوائه کی خوابک خودی اقتدار. ده مالباته که لقات هری جرده ظلام هری خزان لهمبری پیرکا خواه به حسایی دکار خود رولا امپراتوری بچوکته ببینه. پیرک جی با آوائه کی زنجیرواری دکاره لهمبری زاروک خواه همان روله بلیزه. لی زاروک او جی مزن ببن جلیتسکا و سیستم زیده تر دکارن چه بکن؟ هوناندنا اقتدار با آوائه کی زنجیرواری یک جه تایبتین سیستمیه. پارتی جی وکه فردان لگوری اقتدار هاتنه ساز کرن. فونکسیونا بنگهین اوه که دولت دبه جواک جی دبه دولت. جواک بخواه بویه یا دولت. دولت وکه خدای هری خویا ناکه داوری ویه جواک و هر شانه یاوه. ذهنیت اقتدار یا ایدولوژی دافرینه بلکی جی با آوه که هری مزم پیشی لدرو کریه ودکه. فونکسیونا هنر پولیتیک اوه که وکه ده جوات ده تی گوتن خوکه خودی دولت دبینه و باور دکه که دوی جیر خدمتی بکه. اوشی ده جوهر خود دموگوژیا پولیتیک آهری پیشکتیه. وکه که تی زانین پولیتیکا آمور اقتدار بونه نینه. آموره که اقتدار ده پارزه بلاو و دائمی دکه. به طایبتی رولا پولیتیکای لهمبری دموکراسی وسایه. زحمت امرو بحث راستیه که بکه که بقاسی هنر پولیتیک دموکراسی انکار دکه. جه سردم آتینای حتی نها باشته زانین که پولیتیکا انکار دموکراسیه. اکونومی جه هر دمه زیده تر بی اقتدار رهوگرتیه. ریوبریا اکونومیه پولیتیک اکونومیه که. ام ده سردمه که ولی دنه تک کم او فرد نینن که بچکا اکونومی نین ایمانه. یک سلوگانا بالکش آوه سردمه اوه تن نرخو هز نینه که پره نکاره به بینه خواره. ام دکارن تعریف خواه یا کمت دربار جوهری اقتدار دکر دربار نتو دولت ده هزده تر پیش ده بخینن. دولت نتو فرمکه همدمه جسردمین بری جناولیکرنا دولت راحیب دینی و خاندانان مایه. ده جوهری خود مورن جه رنگن لی اقتدار هاتنه قستن. ده قناغ پیشکتن یا کپیتالیزم ده اردکی بسینورن کونه شوب و لسر زمانه که هفبار جبو کار و برهفکرنا قزنج جغرافیا یک بو به دست ندکد. دشونا تیگیشتنا ولات پیروز ده تیگیشتنا کارا زیده و برهفکرنا قزنج اساسه. بذی آوائی میدان لحورکن خوادگره و سرمایه برهفکری مسوگرد که. او یک جی جبو خردکرنا اقتدار پیدا ندبو. نتو پارزی ده انجام آوان شرط و مرجن مادی ده درکتیه. جبرکو بلایسیزمی یعنی دنیاوونه تیگیشتنا دینی پاش و دکوه حوجهی بهوناندنا ایدولوژیه که نوچه به.
ایدئولوژیا نتو پاریز به سدما تکیلیا خویا براستیا نتو را زو پشتکوه. نتو پاریزیا دوی ده جوهری خودوک آوائه کی پیشکتی یا حسا اتنیک یعنی عشیران وره فکرین دبه باوریه که شونا دین و حسا هفپارا اتنیک دگره. وقتا که ده هندور ده لدجی هبونن ایدئولوژیک ان وک مذهب اتنیک دین و هر وکیدن و جدر وشی لدجی هبونا مینا زوردستی و متنگری هات دست بکرن نتو پاریزی کراسی تیگیشتنا نجادا جور خواکر. وقتا که تیگیشتنا دین هری مزن هبو و تیگیشتنا ایدیشونا خواه جه تیگیشتنا نتو نجاد هری مزن را دهیشت. ذهنیتا علمی یا جواک روحنی کربو دیسا به نتو پاریزیا مینا دین هات تاری کرن. ده 100 سال 19 و 20 ده که به تیگیشتنا نتو پاریزی تشیبون لسر ناو شرم پیروز جواک با آوائی که روا جبو هر جور شدت و شری را کرن سرپیان. چاوا 100 سال 17 و 18 100 سال درکتنا نتوان بون 100 سال 19 و 20 جی بون 100 سال نتو پاریزی که هری زیده رابو پیدار و شکه. اقتدار دولت د سردما نتو پاریزیه ده به شر جهان یدویمین درکت آستا هری جور و بهلوشینا ریل بروکر کریزا گشتی و داویا کابیتالیزم دادست بکرن. هات فهم کرن کمرواتی نکاربه به نتو پاریزیه را بمشه. سیستم زوکت پیواجویا تنگاوونه و او یک نای و معنی که سیستم هزاخوا وندا کریه. برواجی او دکاره و هی زیدتر بیرزک و چافسور بکه. سرهلدان 1968 رخنه که برفره لسیستمی بو. به وی آوائی اثبات بو که دخوازه سوسیالیزم رئل به، دخوازه با آوائی که فاشیزم به، کابیتالیزم گیشتیه تیگیشتنا اوتوریته توتال ایدی نکاره دوام بکه. دوام نکرین و نکارین تحت معنی قریزی. یا مرواتیشی دجی اوه. اف پیواجوه که امدکارن جره ببیجن کاوز جی، جه پیواجوه رنسانسی جدایه. رنسانس درکتنا جکریزا جواکا فودال بو، لیا کابیتالیزم ده سال 1907 ده کتیه پیواجویا کاوسیه. رنگ و هزا تکوشینا وره مشاندن و جدابون و نوبون نو دست نشان بکه. یا دوی بالا مروف لیبه گوهرتنا که اف پیواجو درنرتن یانجی پارادیگمایا مروف آب بنگهین آل دنیای ددکه. دناوا جواکه ده و نرتنک لجیهان بلاو ببه. همون نرخین اخلاقی تیگ دچن، همو تیگشتین نتو پارز دما خواهد جیدکن، انجام کابل کرنا اکولوژی، بوینا مینا روبوتان، دنیای که گری، به ذوق، به هیوی، به باوری و به آرمانجی، استرس، هرس، نفرت، شدت، آجوین جنسی سینور در باسکری، تنه ماینا فردی، به قیمتی د جواکه ده، منطق تکیلیان به تواهی لسر برجواندیه، جوافای به پارماین، لهمبری همانیزم به علاقهی، خو پرستیه که دجوار هر کو بچه جیان معنی خویا پیروز وندا بکه و هر وکیدن و پسیکولوژیا سردس ا کریزه و اتمسفر جواکه پکبینه. لگرنیم بکوک و به اساس تنه دکارن د اتمسفرم وی رنگی ده درکه. اتمسفر تنگاویه و یکی فرض که. سیستما زوردستا امپریالیست و نتوچینی یا دستلاتداریا کابیتالیست دیروکه ده یکم جارگیهشت و مزنبونه که کاره به خواه بگهینه همو دنیای. جیه که نه حاطبه داگر کرن نمایه. ده داویا 100 سال 19 ده او راستی پیک هاتیه. تحکم لسر هیم نتوی، چینی، اتنیک، دینی، جنسی و ده دیروکه ده آسیمیلاسیون و حتی قرکرن دگهیش آستا هری بلند. ده وی سردمه ده ایدی مروف کرم مروفه. ام وقتا وک امپراتوری قبول بکن دولتین یک بو ین امریکای گیهشتی قوناغا داوین. ام ده سردما داوین آ امپراتوری دنه. لگوری تئوریه اوریو بری دستلاتداریا دولت جباجارکی جوالاتکی جسینور نتوکی درباست که ده شخص کسکی ده بجیهد به و هر تم بلاود به پاش راوستین، پاشکتن و بهلوشین جریان دکه. اگر ده جواک ده بجیه به باندورک زنجیرواری دکه. هر دستلاتداریا نو ناچارته هیشتن لسر شوپن آبری ببه امپراتوریت. بریا زاینه ده سالن 2305 ده لگوری دیروکانویسکی اف زنجیرواریا دیروکی یا ده دما سومران ده به سلاله آقادان دست بکر
ایرو د دولتین یکبویان امریکای ده به سلاله بوش دوام دکه. آلی سیر اداباش اوه کلجه درکتنا امپراتوریا یکمین امپراتوریا داوید شرده یه. و وقتی هم دکارن پرنسیبا نباتان بفکرن و ببیجن هر نبات لسر کوکا خواه هشک دبه. در راستیا امپراتوریه ده جه دولتین تام سر بخواه نتو و تگیشتنا جواک نینه. یا راسترین سرخوابون دکاره وره ایدالیزه کرن. لیبویره که نادیده یه جبو بجیه آنینه. لگوری رئالیته قبول دبینه ده چارچوه امپراتوریا سردست حوجبون و پیوگریدان دبه. دبه که آسا حوجبون و پیوگریدان بگوهره لی راستیا سردست ناگوهره. دی امپراتوریه ده کل در دورا 4305 ساله لسر جواکان بباندوره سرراس آنشی نه سرراس جمتفیکن بی امپراتوریه و گریدای حتی دولتن بی قیمت اندوویکن سروریه هوروک مزن گل کومن خودی اقتدار دناو سینورن هیده پی و گریدای او حوشنه. ده سردما دولت نتوان یا راستین دناو نتو ده هندکاییک خو هری سر بخواد بینه و او راستی هیل جهه. سرخوابونا تام آج هزا هگومون لیستک و ایدای که نتو پارێزانه جبو باندور لجواکه بکن. دما هزا هگومونیک تیگوتن ذهنیتا هری خورد اقتدار تاوی هبونا جواکی و آبوری هبونا که خورد عسکری و خودی زانست و تکنیکا مزن تی ifade کرن. هبونا دولتین یکبوین امریکایی لگوری و تعریفه لچه لورا او ایرو یکمین هزا هگومونیکه لیجه همو کریزا سیستمه شوازی ریوبرناوی و انجامنوی عالی و برپرسیار سرکیه. بلی و پارێزنامەیە Öcalan ya bina ve parasına geleki godari kir hatta beşekedin dembaş.